Ku bakunzi ba Rwanyonga TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Mbere na mbere nk'uko bisanzwe, nk'uko twabitojwe, nk'uko twabibamenyereje, turabanza tukabasuhuza, twabaze se mumeze mute hirya no hino. Ariko u Rwanda ni amahoro, turabashimira, dushima n'Imana yaduhaye u Rwanda, ndetse ikaduha n'abayobozi bazima. Uyu munsi rero, bakunzi ba Rwanyonga TV, tubazaniye amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Bamwe barabivuga uko biri, abandi barabivuga uko bitari, ariko tuhari kugira ngo musobanukirwe, duhari kugira ngo mumenye inkuru ya nyayo, duhari kugira ngo mubashe gusobanukirwa, mureke gucanganyikirwa. Byagiye bivugwa kenshi rero mu minsi yashize ngo Rwanda, Kongo, hari ibibazo, ariko twagira ngo tubabwire ngo uyu munsi nk'u Rwanda nta kibazo dufite, kuko dufite abayobozi basobanutse, dufite abayobozi badashobora kujya guta umwanya mu bidafite umumaro. Ntambara irasenya ntizubaka, murabizi, bamwe tunabifiteho experience, twagiye duhura nabyo. Niyo mpamvu buriya rero utaribwa ngo ntamenya no kurinda. Ibintu by'intambara ntabwo twe twabitamo umwanya, gusa ntitwakwemera kuvogerwa nk'u Rwanda, ntitwakwemera gushotorwa birenze gukorwa mu maso. Turihangana, ariko nk'u Rwanda hari aho twagera natwe tukirwanaho cyangwa tukihagararaho. Bakunzi ba Rwanyonga TV rero, mudufashe nka Rwanyonga TV, mukore subscribe nyamuneka. We muntu wumva inkuru, umuntu wumva ikintu kuri Rwanyonga TV, urucyumva urukireba, udufashe ukore subscribe, tugusezeranyije kutazagutenguha. Hanyuma rero bakunzi ba Rwanyonga TV, icyo twari tugendereye ni ukugira ngo tubasobanurire, mumenye inkuru y'imvaho. Ese koko u Rwanda nibyo rurajya muri Kongo nk'uko bivugwa, ngo rwihishwa ku mugaragaro? Nagira ngo mbamare impungenge ku Rwanda rutari muri ibyo. U Rwanda rufite impamvu nyinshi zirenze imwe, u Rwanda rufite ibimenyetso byinshi birenze kimwe yuko rwashotowe cyangwa se rushotorwa n'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. U Rwanda rufite ibikoresho, muraza kubibona kuri ayo mafoto. Urabona rufite indege, rufite, nk'uko mubibona, rufite imbunda, rufite abasirikare bafite imyitozo, murabibona muri ayo mafoto byose. Ariko kandi nagira ngo mbabwire ko u Rwanda rwo ntabwo ruri muri ibyo. Ibyo ni ibyo bafite umwanya wo kwangiza. Twe nk'u Rwanda rufite abayobozi bazima, nta mwanya wo kwangiza u Rwanda rufite. Rero ahubwo nagira ngo mbasobanurire, muraza kubibona mu mafoto amwe muri bugende mubona kuri Rwanyonga TV. Muraza kubona impunzi. Izo mpunzi rero ntabwo ari impunzi z'u Rwanda, ntabwo ari impunzi za hehe, ni impunzi za Kongo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akanwa kamira ibirura niko gasharirirwa. Mu by'ukuri ngira ngo murabibona nka Kongo yo ubwayo, kubera ko yifitemo akavuyo, yifitemo umutekano muke, n'abaturage bayo barahangayitse, barararaguza, barariruka, barahunga, twebwe rero ibyo ngibyo rwose ntaho twahurira nabyo. Nibakomeze bate umwanya, ariko barahemukira abaturage babo, barahemukira abanyagihugu babo, barakura abana mu mashuri. Umwana ntabwo yakwirirwa yirukankanwa kuriya ngo azabone umwanya wo kwiga. Mukomeze rero mukurikire Rwanyonga TV, mukora subscribe, mutange share na comment. Biraza kudufasha cyane kugira ngo natwe tubone ko tutari gukorera ubusa, tubone ko turi kubwira abumva cyangwa se abakeneye kubyumva. Ni ukuri ntabwo gukora subscribe ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bigoye, ni umutima gusa, ni ubushake. Kandi natwe kubona ko dufite abadukurikirana nka Rwanyonga TV bizadufasha, binatumotive cyangwa se bidusapotinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kora rero subscribe,
mugenzi uri kuri Rwanyonga TV, amakuru tugufitiye ni menshi ni menshi ni menshi ni menshi, ariko ibijyanye n'u Rwanda na Kongo byo ntuka ntubitindeho ntubitindeho, ntibikugore ngo se ushaka uti se bimeze bite, amakuru ni ayahe ya nyayo, dore ko hari ibitangazamakuru bimwe biri kubivuga uko bitari. Ngira ngo mbabwire ko u Rwanda rutari muri ibyo, u Rwanda ntiruri muri izo ndwano, u Rwanda rurubaka ejo harwo heza hazaza, u Rwanda ntabwo rwatakaza umwanya, kandi nababwiye ko mu by'ukuri impamvu zatuma urwo Rwanda rujya muri ibyo ngibyo zirahari. Ngira ngo mwagiye mubona ibisasu byatewe Musanze hariya biva aho hakurya ngo Kongo, ibintu byinshi dufite ibimenyetso, ariko nta mwanya dufite nk'Abanyarwanda. Ntabwo ndi umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ariko njye nk'Umunyarwanda, njye nk'uwaruvukiyemo, nk'uwarurerewemo, nk'uzarupfiramo ndetse nkanarupfira, naruhagararaho kuko ndaruzi. Mu by'ukuri ntabwo ari u Rwanda, ntabwo ari igihugu cyo kujya kwangiza umwanya. Murakoze rero, murebe ayo mafoto, murebe izo mpunzi ziri muri Kongo, murebe ako kajagari k'abayobozi, mukomeze namwe murusheho gusobanukirwa, mureke kubwirwa amakuru atariyo. Izo zose ni impunzi za Kongo. Ngira ngo murabona n'abadafite ubushobozi bari gutwara imizigo yabo ku byo bita ibicugutu cyangwa ibimahuro. Ntabwo rero igihugu cyahora mu bibazo nk'ibyo ngo kizagire n'iterambere. Muraza kubibona, murabona aho ngaho abagore n'abana barakambitse, ntibafite icyo kwifubika, ntibafite icyo kurya. Ibyo byose ni ingaruka z'igihugu cya Kongo. Komeza rero dukurikire, ukore share, comment, subscribe. Murakoze naho ubutaha.